pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela še tekma zadnjega 36. kroga prve slovenske nogometne lige Telemak. V športnem parku Ajdovščina se bodo pomerili nogometaši domačega Primorja in Celja. Roko na srce, obračun pravega tekmovalnega naboja nima. Pravzaprav je že jasno, kako bodo razvrščena vsa moštva. V prvi slovenski nogometni ligi Celjani so si že pred časom na tisti tekmi v Fazaneriji zagotovili tretjo prvenstveno zvezdico. Vse od takrat lahko igrajo nekoliko bolj sproščeno in dejansko tako tudi delujejo. To je sicer razpored tega 36. kroga, ki prave razborljivosti ne bo prinesel. Primorje, Celje, Radomlje, Mura, Maribor, Aluminij in Bravo Olimpija. No, smo pa prave pretrese danes doživeli. V drugi slovenski nogometni ligi nogometaši Nafte so zapravili tako imenovani pole position, remizirali so s Triglavom in tako so nogometaši Brinja, ki so slavili v Biljah, končali na prvem mestu in si zagotovili neposredno vstopnico za prvo mesto, da so sinovi Burje vzeli nekaj potrebnega zaleta za bitko za obstanek, toda kasneje se je izkazalo, da to ni bila pravilna teza, Sešlar do strela, brani pa Mohorovič. Josifov. Nikita Josifov odločil se za strel in gol. Nikita Josifov. 6. minuta srečanja, zdaj imamo 3 nogometaše na samem vrhu liste strelcev. Kovačevič, Benjamin Tete in Nikita Josifov. 11. gol 25-letnega Rusa v tem tekmovalnem letu. Tudi v tem primeru se zdi, da bi Mohorovič lahko storil več ob poskusu Nikite Josifova. Položaj vratarja nekako ostaja konstantni problem pri Primorju. Poglejmo še enkrat to akcijo, tudi branilci so bili kar pasivni. Sicer zelo natančen strel, težko prst krivde neposredno usmerimo v Mohoroviča. Naši Primorja prejeli v uvodnih minutah v zadnjem obdobju. Že 71. žoga je končala v ajdovski mreži v tej sezoni. Nov poskus Grofov, Nikita Josifov je preigraval Devinskih Konjic. Josifov, Karničnik. Njegova prihodnost je zabita v tančico skrivnosti. Karničnik, dobra podaja za Kučisa. Kučis! Priložnost za Celje, vendarle brani Mohorovič. Papa Daniel, Kvesič. Lepo Kvesič na desno za Sešlarja. Kučis! Še poskuša Armandas Kučis, pa Požek Vancaš in tu je gol. 2-0 vodijo Celjani. 23. minuta srečanja. Rudi Požek Vancaš je zdaj poskrbel za oprijemljivo prednost Grofov. 6. zadetek Požega Vancaša v tej sezoni in skupno njegov 57. v prvi slovenski nogometni ligi. Od nogometašev, ki so trenutno člani katerega od slovenskih prvoligašev, je v našem prvenstvu več zadetkov dosegel samo Dario Wiesinger. Obetaven napad Celja. Končal se je torej z drugo žogo v ajdovski mreži. Kučis je imel res lepo priložnost. Tu se je zdelo, kot da je za moment izgubil osredotočenost, za kar je nedvomno hvaležen Rudi Požek Vancaš, ki je asistenco Litovca. Če bi odreagiral nekoliko prej. Ajdovci so se zaenkrat obranili, pa Papa Daniel prečka. Fantastičen strel Daniela. Poglejte, koliko neizsiljenih napak. Požek Vancaš na Josifova, krasen sprejem, Nikita Josifov in gol! Nikita Josifov je zdaj sam na vrhu liste strelcev, njegov 12. gol v tem tekmovalnem letu. Priklon pa tudi za Rudija Požega Vancaša. Sijano je tu uvidel, kako je odprta ajdovska obramba na levi strani. Nikita Josifov pa s prefinjenim nekim dotikom, na to pa je poiskal tudi luknjo v klepu Mohoroviča. Njegov
drugi gol danes in skupno 12. v tem tekmovalnem letu. Že prej je bil najbrž favorit za to bitko, ki jo danes toliko omenjamo. Zdaj pa so njegove delnice res izrazito poskočile. Fantastičen zaključek, niti ni potreboval žoge poslati tako zelo na stran. Praktično vsa barva in hitro bodo morali poiskati boljše nastavke, če želijo biti tudi v prihodnji sezoni del slovenske elite. Nova priložnost za Celjane, Kučis, žoge v mreži in gol velja. Gol velja, Ajdovci so se obnašali, kot da je sodnik že dosodil gol avtu njihovo korist, ampak očitno temu ni tako. Neverjetna ležernost na travnati površini, Kučis pa to izkorišča z odprtima rokama. Žlogar je zelo razočaran, tudi sam odnos ni na najvišji ravni pri Primorju. 7. gol za 24-letnega Litovca v tej sezoni, skupno njegov 17. v tem tekmovanju, če bo zadetek seveda prestal vse preglede. Je nemogoče razbrati, če je žoga s celotnim obsegom izven igrišča ali ne. Zadetek vendarle priznan. Čiti nekatere glavne adute jih ne do konca strošiti. Josifov! Bamej je preprečil njegov gol. Zdaj bi lahko že resno ubežal Benjaminu Teteju, Nikita Josifov, ko se lahko Ganec zahvali Bameju. Mislim, da se je Tete bolj kot kdorkoli drug razveselil te intervencije, Oduli pa Kučis. Na koncu udarec iz kota, tudi osredotočili na kvalifikacije za Ligo prvakov po zmagi Čera v madžarskem prvenstvu. Je postalo jasno, da bodo igrali oziroma da bodo začeli svoje evropsko popotovanje v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, kar pomeni, da ta neprimerno bolj potrebovala prihodnji teden. Strajnar, tole je zanimivo in na koncu vendarle brez gola, samo udarec iz kota za Primorje. Nikita Josifov, congratulations for the big win. You scored 2 goals today. Now you are the top scorer of the league. Will you be nervous tomorrow when Tete will be playing? Thank you so much. To be honest, no, doesn't matter if he score or no. I want just to say thank you for our staff, for all players, and that's it. I'm happy to be top scorer, but we will see tomorrow. It was a really successful season for you. Can you maybe pick the best moment from it? I think for sure in Europe. I think it's a game against AEK or Legia for me. It was super atmosphere in our home with fans. We won, so I think I will pick this game. And what is the goal for the next season? I think for Celje it's the same goal. It's win a championship and to be successful in Europe competition. Tonči Žlogar, nekako ste že pred tekmo dali vedeti, da na tem, recimo, da z tekmovalnega vidika nepomembnem obračunu ne boste porabili vse moči in nekako se je dejansko zdelo, da varčujete z energijo za bistveno pomembnejši preizkušnji, ki prihajata. Drži? Ne, mi smo samo hoteli razporediti minutažo nekaterim nogometašem, ki so bili najbolj obremenjeni tekom same sezone. Mislim, da sigurno smo igrali proti najboljši ekipi v tem trenutku v Sloveniji, proti državnim prvakom, ki so bili danes na dobrem nivoju. Mislim pa, da smo mi dobili preenostavne zadetke in vsaka napaka naša je bila kaznovana. Mislim, v nekih trenutkih je prišlo do velike taktične nediscipline, nespoštovanja nekega
dogovora pred tekmo in to nas je kaznovalo. Drugi polčas, bom rekel, res da bolj stabilni v obrambi, na koncu nevarni iz 2-3 protinapadov, ampak mislim, da kljub visokemu porazu so bile določene stvari, ki so bile pozitivne. In jaz mislim, da moramo pač izhajati iz tega in se zdaj čim boljše pripraviti na Nafto, ker to sta zdaj zadnji 2 tekmi več popravnega izpitanja. Ja, zdaj seveda čas, da misli preusmerite na to dvodejanko. Nekatere nastavke bo nedvomno potrebno popraviti oziroma izboljšati. Kaj pričakujete? Kakšno reakcijo si želite že v sredo na tem stadionu? Dobro, prav gotovo bolj odgovorna igra, ko imamo žogo v zadnji tretjini, danes smo preveč žog izgubili, in pa seveda boljša igra za fazo napada. Res da verjetno z Nafto bo drugačna tekma, kot je bila današnja, tudi nasprotnik, bom rekel, je drugačen, kot je Celje, in pričakujem, da bomo imeli več posesti, da bomo več ustvarili za naprej, kar nam danes ni uspevalo, ampak to so sigurno stvari, katere bomo poskušali popraviti. Mr. Campelos, I think it's fair to ask if this was the easiest game in your coaching career, because I'm afraid we didn't see much of resistance from your opponent. Your views? Yeah, but sometimes the games look easy and we turn the games difficult, and sometimes the games are difficult and we turn easy. So I think that we respect our opponent and we start very strong from the first whistle from the referee. And as I said, we must always respect our opponent and play our football. And I think that was a game that we control and we got the 3 points. Before the game, we were talking about Nikita Yosifov and his chance. Let's say he took it, he scored 2 goals. Will you watch tomorrow the game of Maribor and hope that Nikita will stay on the top? Yeah, of course, it will be nice also for Celje if we have the top scorer. I think that Nikita made an amazing season. Even from when I arrived, he scored a lot of goals. So I'm happy for him. Also for Cesar, because he was also near to be the best scorer and he had less games. But important is the team, and I think that we made a good game and we deserve the 3 points. And I would like to say a word to this pitch because it's very good and is important for the football in Slovenia when we could have pitches like this to play. You were appointed in a really hard moment, in tough moment, when Celje wasn't on a good run. You haven't spent much time here, but let's say your work was crucial, essential. Can you maybe tell us what is your favorite memory from this season? I think that we had, it's just a short time, but we had good memories because we made some good games. I remember, and I think that the most important game was in Koper. It was our first game when we arrived and we won in Koper 1-0. I think that was one of the most important games. Also, we made a good game against, sorry. Cheers. Thank you. Against AEK. But the most important was that we saw that our team grow more, the organization, and also I think that when we arrived we brought different energy, a positive energy, and I think that this was the secret. And the last question, what is the goal for the next season? What can this well-organized Celje achieve? Celje, I think, is a team and a club because the people from the structure, the president, the sport director, and all the staff that work here, I think they are making a good work since they arrived here. So next season we know that will be a difficult season, but we will play since the first game to win. So we want to fight, respecting the opponents. We will fight for win all the games, and of course. We are the champions, so we want to try to be the champion again. Matic Zavnik, kaj reči po takšni tekmi? Najbrž boste skušali poraz čim prej pozabiti in misli preusmeriti na bistveno pomembnejši preizkušnji, ki sta pred vami prihodnji teden. Ja, mislim, da je zdaj pač to za nami. Nemaš kaj, tekma je bila, kakršna je bila.
Veseli smo, da smo drugi polčas zadržali isti rezultat in upam, da bomo tako igro s tako željo in pristopom prenesli tudi v kvalifikacije. Pomerili se boste z Nafto, ne z Brinjem, kot je morda kazalo pred začetkom tega zadnjega kroga. Je to dobro? Pa mislim, da sploh ni imelo veze, ali bi to bilo Brinje ali Nafta. Če bomo mi pravi, se ne more kosati z nami, tako da se ne obremenjujemo z nasprotnikom.